Ubwoko bw'abakorowayi ni ubwoko butangaje mu mbereho yabwo. Babukwabo bivugwa yuko kandi bari mu bantu ba mbere barya abantu cyane, ariko kandi igitangaje muri byose ni inyubako zabo, kuko bubaka inzu mu bushorishori bw'ibiti birebire cyane. Ikaze mu kiganiro, ndi mugiye kubana, nitwa Kubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe. Iyi yo ni SF Media TV. Uyu munsi ngiye kubagezaho amateka n'inkuru y'ubwoko bw'abakorowayi nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ikinyamakuru rwitwa Terra Dawine. Abakorowayi ni ubwoko bw'abantu biganje mu bihugu bya Indonesia, bakaba batuye mu ishyamba rya Papuasia. Aba baracyabeshejweho no guhinga no guhiga. Mu mwaka w'1980 abamisiyoneri baje kubigisha inkuru nziza ya Kristo. Abantu bamenya inkuru nziza, bamwe barabatizwa. Leta ya Indonesia ibubakira amazu meza, ariko ibyo ntibyabashimishije, ahubwo bemeye yuko bakwisubirira mu ishyamba, kuko bari basanzwe babayeho mu buryo bwa gakondo kwabo, kuko ibyo ngibyo basanze ari ibakura mu muco wabo, nk'umuco bakundaga kandi bubaha cyane. Mu muco w'aba bantu inyubako zabo ziratangaje nk'uko natangiye mbivuga. Aba bubaka inzu zabo mu biti birebire cyane, bakubakisha ibiti byitwa imisunu hamwe n'amababi yabyo, kandi bakazimanika mu gasongero k'ibiti birebire. Ibyo rero bituma bubaka uku, ngo ni ukugira ngo bave ku isi bazamuke hejuru, kandi ngo babe kure cyane y'imibu n'utundi dukoko dutuye hasi. Amashami y'ibyo biti barayakokora kugira ngo inyubako yabo ibone, kandi bashobore kubona umwanzi wabatera, no kugira ngo ibikoko nk'inzoka bitaza ngo bihagire amacumbi. Izi nyubako zabo bubaka muri ubu buryo ngo bazubaka hejuru hagati ya metero 10 na metero 40. Inzu yabo yubakwa mu minsi 2, aye myinshi ni yarenga iminsi 5. Ngo kandi izi nzu zabo zifite ubushobozi bwo kuramba kugeza ku myaka 5 yose. Aba rero mu gusobanura imyaka bakurikiza inzu bagiye babamo, uko babara yuko buri nzu ifite ubushobozi bwamara imyaka 5. Kumubaza imyaka yiwe rero abari inzu yagiye abamo, agahita kubwira imyaka ashobora kuba afite. Kandi ngo inzu imwe ishobora kubamo imiryango w'abantu bagera ku 10. Igo abagabo n'abagore inzu zabo ziba zitandukanye. Kubaka inzu rero bigena n'akazi kadasanzwe bahura nako, gutoranya igiti cyiza no kugikokora, nyuma bakagenda bubaka n'ibindi. Ikigorana rero ngo ni ukurira iki giti kugira ngo bagere muri iyo nzu, ariko ngo barabizi neza uko babikora, aho ngo bakora ingazi bakayuririraho. Aba bantu ngo ni abantu bafite impano nyinshi cyane zidasanzwe, kandi bakagira umubano mwiza hagati yabo. Iyo ngo bubaka hejuru ntago baba bakeka abanzi b'abantu, ahubwo ngo baba bakeka abanzi b'inyamaswa biba muri iri shyamba. Ikintu mu buzima bwabo batihanganira ni uburozi, ngo kuko umurozi iyo bamufashe igihano bamuha ni ukumurya. Nta mikino iba ihari hano, barakubaga bakakurya. Ibi rero nibyo byatumye banamenyekana cyane, ariko ngo aba bantu nta muntu babaga ngo bamurye atakoze ikosa. Ngo nk'umwanzi iyo abateye bakamufata, igihano bamuha baramwica, bakamubaga bakamurya. Cyangwa umuntu watangiye kubazanamo amashyari, akabazanamo umutima mubi, icyo gihe nawe bamufata nk'umurozi, baramufata bakamubaga bakamurya. Abarozi bo bose barabica bakabarya, kandi ukungo kuba ari ukugira ngo bumve ko batekanye mu mitima yabo. Ngo uyu rero ni umuco wabo. Ngayo nguko amateka y'ubwoko bw'abakorosayi, ubwoko budasanzwe bwibera mu biti hejuru mu bishorishori. Bakaba ari n'ubwoko burya abantu, iyo wakoze ikosa barakubaga bakakurya. Ngayo nguko rero, kora subscribe, like na share, ngiye ngomeza ngugezeho ibintu bigiye bitandukanye. Jye nari Kubwimana Jean Claude, iyi ni SF Media TV. Ndabakunda, stay on touch. Niba uri umucuruzi, restaurant, bare, coffee shop, hotel, ndabizi yuko ibi bintu bikureba. Nkuzaniye inkuru idasanzwe y'ubwoko bw'inkoko za broiler zikungahaye cyane ku ntungamubiri dusanga mu nyama z'inkoko, kandi izi nkoko zigaburirwa ibyatsi. Ese wari uzi ko inyama zirisha ibyatsi ari byiza cyane ku buzima bwawe? kandi ibyo bigatuma zigira icyanga kandi ntizigire ikindi kibazo zaguteza mu mubiri wawe mu gihe waziriye.
zujuje ibisabwa n'abazishaka muri Kigali cyangwa mu nkengero zaho, kuko zororerwa ahantu hafite isuku kandi hameze neza cyane. Biroroshye mu buryo bwo kuzibona, kuko guhera ku mafaranga 3,500 kugeza ku 4,500. Ibi nabyo bigahinduka bitewe n'ingano y'ibiro utwara. Tuzikugezaho byihuse kandi byizewe aho waba uherereye hose muri Kigali cyangwa mu nkengero zaho. Nyaboneka kora ubusabe uhamagara cyangwa utwandikira kuri nimero 0780925450. Duherereye Kigali Kicukiro Niboyi. Waduhamagara kuri iyo nimero mvuze haruguru. Murakoze ku bufatanye mugiranye na Songa Farm Chicken Kigali.